United Students Union of Karbi Anglong ahin pen Karbi Anglong arlo jasamet toklang ahin ke baprang dunjia phanpura pini Karbi Anglong Termas Council EM Richard Tokbi KAAC amethang achambara long paledamsi pinpur alo pajirdam EM aphan kipi ke pajirdam pinpur alo along ke jongpona tengke West Karbi Anglong arlo along primary pen higher secondary school angdeng an thanbang anghoi papleng serak nangji higher secondary school do analong ta science stream bipon vek nangji lapen venture school college thanbang atu aphan prabjin pen achiklo abainong bipon serak nang popusi jongpon School hemalong thanbang kadure jok loke than sung piklo lapenan parta Karbi Anglong arlo ongdung higher secondary school along ta science streams away Science streams kabidet pen sai jokje science kachar liji aning ke hangatum angtan dam nang kok titilo lapen venture school thanbang atum chiklo abainong kilongle ningkan isilo achiklo abainong kilongle det pen school pen college an pali damsi loke thandam je phan kisung dokoklo lasila son thom akemang prabjin pen pachun pon serak nang pobuta pinpura lo along kejong padopon thu আৰু ইএম ডাঙৰীয়া আমাক আশ্বাস দিছে যে এনে তিনিটা যিটো দাবী এই দাবী অতিশীঘ্ৰে পূৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ হৈছে সেইকাৰণে আমি জনাব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত দৰমহা দিব লাগে আৰু ইএম ডাঙৰীয়া আমাক কয় অতি সোনকালে এইখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু যদি ব্যৱস্থা নলয় অনাগত দিনত আমি অতি সোনকালে যিটো আমাৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব আৰু অতি সোনকালে হ'ব এইটোৰ ওপৰত আমি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি জনাব বিচাৰিছোঁ Primary pen higher secondary school angdeng thanbang anghoi ke pleng ponjia phan saideng bomlo Science streams ki biji aphanta saideng ponpo lapen venture school lapen college thanbang atuma phan chiklo abainong ki pije puthak non officially process bomlo Prabjin pen thanbang atuma phan chiklo abainong ki piponjia phan saideng ponpo pusi Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi pen lamcha chipipon Habar ki hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live